Thanglai Shoklaina Bagai Lama Kaham Renani Nangzagnai Te Kaham Renani Shanmung Shanai Lahar Kotor Kasulaikha Bhogobannagar Dolocherra Amchaini Lukurog Tini Agostani Brishal Mari Tangshuloti Por Amchaini Tamitama Jorabo Koilashor Dormonagar Thanglai Shoklaima Lahar Kotor Kasulaikha Daba Kotor Funuklaikha Bhogobannagar Dolocherra for Nong Ward Amchaini Lukurog Shanmung Thanglai Shoklainani Bagai Lama Kaham Renani Te Nangzagnai Te Kaham Renani Tini Tangshalo Lahar Kotor Kasulaikha Dama Kotor Funuklaikha Khongsnichi Nukungni Borok Lahar Kasunai Rok Shawi Knarkha Kadagma Shal Romai Thanglai Shoklaima Lama Belaikha Hamia Angkha O Lamano Snamai Rezagya Wairiwai Ponchait Bedibu Tei Hangkor Tangpitego Shahori Bonaileka Hypono Yapri Romzaklia Amchaini Prodan Neharun Begom Nobo Shahori Naileka Bini Fashimtibo Yapri Romzakya Nei Kokshil Jamungshil Jaka Lahar Kasunai Rok Borok Teibo Kokshil Jaka Thanglai Shoklaima Lama Hamiani Jari Toini Malkhung Phaimaya Angai Tongo Kamio Haini Bagai Je Mansa Thanglai Shoklaima O Lamano Snamir Nani Shanmung Kasulaikha Lahar Kasunai Rok Lahar Kasujak Mani Bai Kotor Chikon Malkhung Kasajak Lahar Olokok Mamani Badi Mathayo Thangshawika DCM Motiranjan Deborma Bokhaste Police Tangfung Jayanto Kormokar Khobai Kubuni Adogro Borok Thagai Lahar Kasunai Rok Bai Kok Shamani Yakulo Lahar Kasubani Roshana Laikha Lahar Kasunai Tongko Songtongnai Lukurog Fiaba Lukurogni O Shanmung Datino Khlaijagya Hingke Buskangshalo Kotor Ketaibo Khoran Pishanai Hanibo Shawi Knarkha Lahar Kasunai Bhogobannagar Dolocherra for Nong Ward Amchaini Lukurog আমরা রাস্তা অবরোধ করছি আমরা জলের দরকার এরপর আমরা রাস্তার দরকার এই কারণে আইছি এখন প্রশাসন আইছে এটা কোন জায়গা এটা ভগবাননগর দলোচেরা ৪ নং এখানে যে প্রধান আছে তানরে জানাইছিলেন হ্যাঁ সবরে জানাইছি কারে কারে জানাইছেন ভিডিও এরপরে তারপরেও কোনো কাজ হয়েছে না আজকে এখানে কেউ আইছেন নি আপনারা যখন পথ অবরোধ করছেন পথ অবরোধ করার পরে কেউ আইছেন নি কিটা কইছে তারা তারা একটা সুরাং করছে তারা রাস্তাটা ঠিক করে দেব জল পাঠাই জল দপ্তরও আইছে Khulumka Hasani Lukurogno Norogni Bagai Belekino Kaham Sep Tubi Feka St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura Hasani Fatara Thaya Karino Hayung Bermni Shakdog Naikani Sep Nahari Mano Belekino Rankisha Baino O Hospital Sarbrumno General OPD wo Sakdog Naijago O Hospital X-ray Ki Suti Cough Test Klayani Bagai Namashak Shep Shap Tongo Te Test Klai Rizago O hospital hati bar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital talburum na Chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok seb manani musungkhake eba tebashina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD
Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, or Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital of Sulai or Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.